Evo me lipo sunce grije. A je mi lipo. A nije mi loš. Evo malo sam u šoku. Malo sam tužan. Nema mi više Harry Pottera. Harry Potter je otišao. On se onako boji, kao bori protiv vještica. A ja evo moram reći službeno, otiša Harry Potter, a vještice ostale. I ko će sad ove vještice ovdje uništiti? To je meni zajebano. Ko će ove vještice, moj Harry Potter, uništiti? Onda kad razmislim, imali smo sreću što se na HRT-u prikazuje Harry Potter, jel? Jer da su Pottera prikazivali na Novoj TV i RTL-u cijeli ono serijal, još bi to trajalo s njihovim reklamama jedno mjesec dana. Gleda bi se Potter i navečer i ujutro iza dana dok se izvrti sve te reklame. Tako da smo imali sreću moj Potter što si bija tamo samo s jednom reklamom. Da. Ma evo sad nešto razmišljam. Ono kad te reklame puste ti druge po 10 minuti, jel? I ono, aj gledaš film pa ti dođe reklame pa hoćeš gledat dalje, jel? I onda ti dođe reklame 10 minuti i taman se lijepo onako ušemiš u reklame, oni ih prekinu sa filmom. Prekinu cijeli niz reklama sa filmom. I ja se onda moram sitit di sam sta sa filmom. Ne samo to. Nego tamo se ušemiš, shvatiš gdje si sta sa filmom, a onda opet reklame. A reklame se vrlo lako ušemiš, jedne te iste su non stop, onda ti ono već znaš sve. Di su popusti, di je kumpir, di je kapula, di je blitva jeftinija, sve znaš. Već napamet, pa ti se lako ušemi. I onda opet dođe film, a ti ne znaš uopće što gledaš. Pa se sad nešto razmišljam tako, komercijalna televizija, da ja imam televiziju. Ja bi pustio reklame od po ure. Za vas u Zagrebu 30 minuta. I svi bi me gledali. Svi? Subota navečer 2 filma. I raspizdim reklame po ure. Na svaki film 5 reklama po ure. Tako da vam jedan film od sat i pol vremena ispadne kao mini serijal. Nakon po ure gledate novi serijal. I tako u jednu večer bi vam dao 2 mini serijala. A koja to televizija daje u jednu večer mini serijal? Koja televizija bi vam dala 5 serija u jednu večer? Nije? Ko mene bi to sve bilo. Jer dok ti raspizdim te reklame o po ure ti zaboraviš što se desilo, to ti kao novi serijal bi ti bio, jel? I tako jedan film bi gleda cijelu noć. I drugi film, do jutra. Moja televizija bi se gledala. Kakvi Harry Potter, moj Potter. Bilo bi ko mene vištica, ne bi ti to mogao nisi ni ovdje uspija, u Hrvatskoj rastira sve vištice. A jadan ti si moj Potter. A toliko fame oko tog Pottera, ono, čiribašta pićem, pa Voldemort, pa ime... Nisi ni takav onaj čije ime uskoro moramo pokrenuti. Ne smijemo spomenuti, ja? Pa ja stvarno ne znam. Harry Potter je otiša, a nije potira vištice. U šoku sam. Ali nisam u šoku. Misli da je Potter da se može boriti protiv naših vištica. Moj Potter, kako si nagazija. No dobro, uglavnom. Imali smo sreću što je naš Potter bija na HRT-u. I hvala HRT-u na samo jednoj reklami. Da je bilo više, možda bi bilo vištica više uništena. Idem čak guštan ljudi, guštan, tako je lipo sunčano, sutra još toplije, ludilo, mašala. Evo, dosta sam pričao, ajde Bog.